Санбацгаана уу, өнөөдөр та бүхэндээ 10 үг болон 10 өгүүлбэрийн part 7 хичээлийг бэлдэж ирлээ. Та бүхэн маань хичээлийг дуустал үзээрэй. Нугча, нугча, ногоон цай. Тансүн, тансүн, энгийн хэвийн. Талгял, талгял, өндөг. Тамбэ, тамбэ, тамхи. Тугсоо, тугсоо, ном уншлах ба ном унших. Мёчил, мёчил, хитэн өдөр. Мүгэ, мүгэ, хүндийн хэмжээ ба хүнд. Мүгүнхва, мүгүнхва, гинт цэцэг ба шарооны сарнай. Мөрөө, мөрөө, үнгүй ба үн төлбөргүй. Пагад, пагад, гадна ба гадаа. 저는 아침마다 따뜻한 녹차를 마셔요. 저는 아침마다 따뜻한 녹차를 마셔요. Би өглөө бүр халуун ногоон цай уудаг. 저는 아침 식사로 달걀 프라이를 먹었어요. 저는 아침 식사로 달걀 프라이를 먹었어요. Би өглөөний хоолндоо шарсан өндөг идсэн. 그의 생각은 단순하지만 효과적이에요. 그의 생각은 단순하지만 효과적이에요. 돈이 бодол энгийн боловч үр дүнтэй. 건강을 위해 담배를 끊는 것이 좋아요. 건강을 위해 담배를 끊는 것이 좋아요. эрүүл мэндийн төлөө тамхинаас гарах нь дээр. 저는 저녁마다 독서를 하며 휴식을 취해요. 저는 저녁마다 독서를 하며 휴식을 취해요. Би орой бүр ном уншаад амардаг. 며칠 동안 비가 와서 외출을 못했어요. 며칠 동안 비가 와서 외출을 못했어요. хэд хоног бороо ороод гадагшаа гарч чадаагүй. 이 가방은 무게가 너무 무거워요. 이 가방은 무게가 너무 무거워요. Энэ цүнх хэтэрхий хүнд байна. 무궁화는 한국을 대표하는 꽃이에요. 무궁화는 한국을 대표하는 꽃이에요. гин цэцэг бол Солонгосын бэлэг тэмдэг болсон цэцэг юм. 이 전시회는 누구나 무료로 관람할 수 있어요. 이 전시회는 누구나 무료로 관람할 수 있어요. Энэ үзэсгэлэнг хэн бүр үнэгүй үзэж болно. 오늘은 날씨가 좋아서 바깥에서 산책했어요. 오늘은 날씨가 좋아서 바깥에서 산책했어요. өнөөдөр цаг агаар сайхан байсан болохоор гадаа салхинд гарсан. Лайк болон subscribe дараарай.